Hadirin bakasang inyo Trap Youth Council HYC mentagasi balang kalawan ni kendo yo director kan Nigrams Hospital u Dr. Nalin Mehta banyakran nakabede baktungkam tungjama kan hospital bal banyakran ru halo kajing yap no kawai kasamla lut karani syas imli andrei kat badang yakran u director ka Nigrams ulakran berkena pen banyak kaseng bakawan mat kulmar kan hospital u director ulo ong ru ahmad kibangalam jakseng babalai pilawan dan kulmar bawan berngam hakini si bladap komta kaseng da kajing bitar kalami no jenta na office director komach kedo haneng bakaji kren kaseng ba director ka pachem lastang namar ta hindiat minit kaseng kalami no da kajing bitar wana man service tingin ni kran ni kaila utrit yang igum kena surong umut kum no tingin tre bani kran ha umar song kum taw ensal ingi ensal kada tentri la da yangi sang balang unut ban kren kum tu telah dawan ki rupat ba le le nun ni kuat bani kenduk kata kare ke plan jong u ban insert yang ik na mangingim kuat bani kren ngomong kami ki isu ki beres tementangi nak kata ing imi saba menta ba ngilarai ngin khang ngin be ngidong tre bro khat ngin tam talai office u khot ye pi tas khot i bani kenduk khot di ban kena ilet bani kenduk insert sal ta wong beli meyawan pen kulmar hang yawan pen kulmar mangina ni niwar tasan ngut ngiwan apa nyarung tu umut kum no kwa bani kendu iki isu na mau thu ki bangi ibu ki digilong jenwen nam ta kajing mentoy jong ki paradok parasnam jong ni bakin yo kam ki beri jong kwa ban keren ni kata na mau udon hidden agenda ka jong ubun thep kam ki beri jong un na kastie jong un na ki beri bo mu u kata ka jong but jong kwa bani keren la da kwa to kam ni ngin khang ni pa ngin will make sure bu de ban mi kenu biju khot di sa kana ruji kana mutli kendo hari ngatai u berngam kena lai tu cak ini ni keren ke ya batang iki isu pot poye keren beri ulah tak kena lai tu anji syau kan kan otang san ha ngile sanot kan ini gede-gede khot ki mangikot mangin khang talai office song utang kawan ko ni tak san truk ni kan ngom san ni wan tang san ni why formally ni penting tu isa ban khot kena khot lo bagi staff ki jong u phone ni don mata itu udah nggak lali message